Moram još jedan, ne vredi. Možda nije youtuberski ili kako, ali ne vredi. Moram još jedan, sad sam slušao Željka i odavno nisam čuo jači govor njegov. Spomenuo je naravno i krađu sudija i ABA ligu koja je postala govno od lige. Lepo je rekao, zamislite šta bi se dešavalo da se iz ABA lige ide u Euroligu. Pa ovdje bi krv pala. Ovdje bi legla krv. Lepo je rekao, brate, aha, krv, meča krv. Brate mili, lepo je rekao, ova liga je bolesna. Kaže, zašto nema toga u Euroligi, koja je daleko od dobre? Ali nema, zato što se zna kako se radi. Baci jedan upaljač, bato, odmah Milorada po džepu, ćao. Pa ti vidi, svaka čast Željko Obradoviću, podrška za Željka Obradovića. Bravo majstore. Znači, sad te još više volim, još više te cenim. Pozdrav.